Ja, leto 2021, ja, je bilo kar zanimivo leto. Ful je bilo nekih novih stvari, ful je nekih starih stvari. Imamo novo sodelavko Katarino, v bistvu ful pogrešam njino. Ampak vse bo boljš, naslednjih 14 dni je ključnih. Bo boljš. Ja, jaz sem v bistvu nova tle v Zagorju. Drugače sem iz Trbovelj. Ja, ampak sem tukaj od poletja, zato da delam z mednarodnimi prostovoljci. In že odkar sem prišla, mi govorijo od enega prostovoljca, Jordana, z Postojne, pa je ful fajn, pa neke video te snijemo v tem cajtu, ko je bil tle, da vidimo. China's coughing, Kobe's dead. Say goodbye, Soleimani. Avoid World War III. Masks on, masks off. Sanitizer takes off. No more concerts, no more parties. Iceland's quarantine. Zmanjkalo se volje, se bo šlo na bolje. Učenje nadaljavo, znanje je v kuču. Bolnice zafilane, delfini šli v Benetke. Zmanjkalo WC papirja. Are you kidding me? Prosim nas, da masko si nadane vsak. Jaz iskreno mislim si, to ni za nas. Karanteni bili smo vsi, kot poskusni zajčki mi. Temu zdaj vsi v en glas, to ni za nas. Šarec kar odstopuje, Janez Janša spet je kle. Konec tedna petek je, na kolesa gremo vsi. Kam po hodniki, z občine bi radi šli. 400 evrov kazni, žuga ven kacin. Janez Janša je vzel vse niti v svoje roke. On je prepričan, da je najboljši strokovnjak za COVID v Sloveniji, da je najboljši strokovnjak za gospodarstvo v Sloveniji. Policajče kot ga zbira, ker po noce se zapira. Zdaj prišel njegov je čas, pokazal bo svoj gnij obraz. Mamo mojo skozi skrbi, da po noč, ko se stemni, kršil bom odloke vlade in obiskal kamerade. I'm with my Congrats Donald J, where'd you get your toupee? It's your boy the Prime J, I got room up here. No fire in Slovenia, come back home Melania. We picture your special cake, forget about the old man. Joe Biden will win Pennsylvania and Nevada, putting him over the 270 electoral votes he needs to become the 46th president of the United States. Elon Musk, TikTok, Orange Trump, quarantine, Brexit, Megxit, COVID-19. Fear, depression, feeling ill, stay at home and take a pill. Global warming, migrants war, nothing new of that I'm sure. Donald večni poglavar, Janez je slovenski car. Policija se na bedi hojza, ni več roga, ni več nojza. What was 2020? We're still standing after this crash landing. What was 2020? We ain't know for sure, but thank God it's over. Primož Roglič zmaguje, Žaki ne Pogačar je. Sej ni važen je, da zmaguje Slovenc. Ni denarja, briga me, smrekal Vatikan gre. Novo leto bliža se, za Božič smo doma. Cancel culture, left wing, Brexit's finally happening. Biden sits on the white throne, time for taxation. Isolation, run and hide, better knock out you outside. Freedom's been fighting a war, what are we stuck inside for? What was 2020? We're still standing after this crash landing. What was 2020?
We ain't no pushover, but thank God it's over. It's over, 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 it's over. What was 2020? We're still standing under this crash landing. What was 2020? We ain't no pushover, but thank God it's over. What was 2020? We're still standing under this crash landing. What was 2020? We ain't no pushover, but thank God it's over. What was 2020? Ja, jaz sem tle že 5 let, zdaj delam pol na mladinskem centru, pol na DPM-i in delam ful z otroki in vključujem prostovoljce in zdaj imamo novo mednarodno prostovoljko tle. Andreja? Ja, en mesec je že tle, jaz ne vem, če zna kako slovensko besedo, ne? Mislim. I'm volunteering here until August next year. I'm learning a lot of things. Yesterday I learned how to knit. I have almost a sweater now. They gave me a task to watch some videos to learn Slovenian. Ker je to super in nepozabna izkušnja in imaš možnost zastonj potovati v tujo državo, hkrati pa se še naučiš veliko novega in spoznaš nove prijatelje. Jaz bi ostalim priporočil udeležbo na mednarodnih projektih v tujini, ker spoznaš veliko novih ljudi, se veliko naučiš, ker te praktično nič ne stane, pa ker se zvečer zmeraj prebere kakšna knjiga. I'm already understanding everything. Živijo, mi smo pa se ravno vrnili iz projekta na Finskem. Kaj si ti najbolj zapomnila? Kako so Finci sramežljivi in kako so pošteni. Ja, definitivno. Za mene je bil tak kulturen šok prisoten, ker imajo res poštene stvari. Model. Sploh ne pregledujejo kart za vlak, ampak vsi kupijo karte za vlak. Ok, toliko pošlihtan. Balkan could never. Balkan could never. Kaj si pa ti zapomnila? Jaz sem si zapomnila veliko različnih kultur in zadevic. Pač spoznaš res ful folka in povežeš se in tega nikoli ne pričakuješ. In, ja. Na koncu je res ful super, ker je en tak zos vsega, ki smo vsi noter. Ampak je tako ukusen. Zos. Kaj pač. Ampak ja. Ena velika čorba vse. Ena velika kapusnica, ki so noter gobe, pa med, pa marmelada. Ampak je tako dobro na koncu. To je slovaška jed za Božič. A je to? Mislim, da je to. Daj še več povedati. Pozdravljeni, moje ime je Marina in letos sem se udeležila Youth Exchange izmenjave v Grčiji. Izkušnja je bila zame res nepozabna in jo resnično predlagam vsem, ki želijo potovati in pa istočasno krojiti nova prijateljstva. In prav tako je zelo dobra priložnost za odkrivanje samega sebe, saj si postavljen v različne situacije. Sama sem recimo imela priložnost se preizkusiti v vlogi učiteljice plesa and I loved it. In pa res, izkušnja je nepozabna, nikoli ne pozabiš ljudi in občutka povezanosti in pa zelo zanimive hrane, tako da just go for it. Yeah, they're talking about quarantine and how much they have grown in the lockdown. Andreja, ti tu malo halo. Okay. Se ne delamo samo mednarodnega programa, drugačne, fuljenih stvari delamo v bistvu v MCI. Fuljenih stvari pa še tako s ful vesela to počnemo, tako da kar pogledajte naslednji video, kjer se res vidi ta predanost.
Eni sploh ne zastopijo, koliko je težko delati včasih z otrokom. Poleti smo imeli take prigode, mislim, sploh ne vem, kako naj opišem. Daj, da sem čopič. Čisti plava. Ja, leta smo pa naredili tudi eno ful zabavno zadevo. Naredili smo aplikacijo za vodene turistične pohode po Zagorju ob Savi in ful je fajna, reče se je totalna panika in nič ne more iti, nič ne more iti narobe. Aha, sem to videl. Ja, prosim? Ja, totalna panika, ja. Fajna igra, ne? Zabavna. Ko je šlo narobe? Nič ne more iti narobe. Ne. To po moje vi imate po moje neki ne znate, da se dobro orientirati. Tukaj ne more čist nič narobe. Ne, to ste vi neki, ne, narobe ste zabili tam, 100%. Ne, GPS je čist cool. Ne more čist nič narobe, no. Bom šel še enkrat preveriti, ampak ne. V redu je. Vi ne znate. Adijo. Da dokažem, da delam. To je super, to je perfekten. Čisto easy, pa čisto vse delam. Mislim, da to. Moja sem predelal s kondomi nek narobe zabil. Ja, vidite, perfektno dela, nič ni narobe. Ja, ne, mi smo lani smo začeli s projektom Hišen band. Zdaj se mi kar fajn, da tako kolektiv vključiš v kako tako zadevo, ker ne vem, ne, se mi zdi, da dvigujem moralo, pa tako, pač malo ponamo pol, ne. In zdi se mi tudi fajn, rečemo, da ne vem, tako vprašajo zakoni Culinga, Glopetga, pa dajmo eno za 5 rečeš, pa zapoješ. Pa, lani smo imeli še 2 člana noter, ampak ni šlo, no. Ni šlo, en je s geotrikotnikom po gitar špilu, ta drug pa, ne vem, v bistvu je šel, no, pokar sam od sebe. Ja, zdaj eni pravijo fajn se razmigati, pa to kak sproščanje narediti, zato ker smo veliko primer, jaz pravim, dajmo eno za 5. Ko pjeva, zelo ne misli. Tako, no, tako da se mi zdi, da je to kar dobro sprejeti in mogoče bomo še en hišni band narediti, ne vem. Ali pa še 2. Something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm at the deep end, watch as I dive in. I never meet the ground. Crash to the surface where it can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow I'm at the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash to the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Hej, mlada oseba. Zdaj nimam cajta, da bom s tabo čez 10 minut, no. Pet te malo halo počakati. Ok. Pa pojdimo pogledati, kam so me poslali, ker vedno, ko more kjer čakati, ga pošljejo malo halo, ker je tam neka ženska, pa zdaj ne vem točno sploh kaj dela, v glavnem grem pogledati, itak imam cajca. Julija. Lepo pozdravljena, mlada duša. Kar odloži bundico, a ne pa se lahko tlele prisedeš. Kar pridi naprej, joj. Kar pridi. Draga mlada duša, pozdravljena v vesolju, vedeževalke future, kjer ti lahko ne povem, kaj te čaka v naslednjem letu, mlada duša. Zgledaš tako izgubljeno, kot da rabiš moje vodstvo. Prosim, poglej, koliko kart imam. Dobrodošla, draga mlada duša, izgubljena duša v vesolju, vedeževalke future. Jaz vsako leto mladim in mladinskim centrom napovedujem prihodnost, da lažje delujejo. Tako da te kar vabim, da si izbereš eno od teh naših prečudovitih božanskih kart. Katera te kliče? Ja, kar seveda, poglejte, jaz sem vedela že takoj, ko si ti prišla v to sobo, da te čaka zelo negotova prihodnost, a ne? Tako, nič ni jasno, kaj se bo zgodilo v tvoji prihodnosti, a ne? Ne vemo, kaj bo, a ne? Zelo negotovo, če kaj vemo zagotovo, je, da bo zelo negotovo, a ne? Zdaj pa lahko, samo trenutek, zvoni mi školjka. Gabriel? Gabi? Kaj kličeš? A ti si resničen, Gabriel? Nadangel, Gabriel, prosim. Oprosti, nadangel, Gabriel.
prihodnost, pa pravim, da bo ful negotova, a ne, a bo negotova. Kristina, a nisi ti moj mentor? Joj, tem sveti se je čez zmešan. Zdaj še en cej. Mislim, res, jaz ne vem več, kaj se spogleda. Torej, zadnji cajt je, da zberemo točno, kako bomo mi sploh z Oskarjem letos zbrali, ker še kar nismo, ne? Tako da, ima kdo kakšno idejo? Jaz mislim, da bi lahko dali tistem, ki je največ sladkarij prinesel. Ali pa tiste, ki je največ posode letos pomogal. Tudi posode se mi lahko imeti, kakoli. Lahko pa bi dali pač, ne vem, 100 imen tistih, s katerim smo sodelovali, bi jih dali na pikado, oziroma gor na tarčo, pa mečemo pač prvi 20, na katerih prestanejo, damo z Oskarjem, ne? Tako bi se najlažje odločil. Mi smo fertik, pa šoferje. Kaj pa, če bi morebiti potuhtali, s katerimi organizacijami pa posamezniki smo v prejšnjem leti največ sodelovali, pa kjer so največ prinesli k razvoju same organizacije? Kaj pa, če bi tistem, kar so največ kave spili, pač bi... Pikada. Pikada. Torej, končno je prišel čas, da podelimo tudi Oskarje za leto 2021. Pa kar značimo. Oskarja v letu 2021 prejmejo Ajda Pevc, Albina Vidmar, Andreja Miranda, Azra Fazlić, Benjamin Osmanović, Blaž Strgaršek, Cvetka Polc, Danica Kurent, David Odcepek, Dejana Petiroso, Dejan Bregar, Eva Bartelme, Gašper Odlazek, Gordana Marković, Helena Ditar, Igor Marković, Jani Majez, Iza Škalin, Janja Grčar, Jordan William McLaughlin, Karin Jerman, Kristina Pavlović, Lana Kovač, Marko Krofel, Marko Pavlović, Marta Plasensija, Matej Halilagić, Matej Pevc, Matej Pušnik, Matic Rakip, Matjaž Fagan, Metod Češek, Milan Bedrač, Nik Kotar, Nina Beja, Nina Nahtikal, Nuša Ula Maček, Patricija Žibret, Petra Klančišar, Snaša Klančar, Špela Turšič, Tanja Čoh, Tina Krautberger, Tomaž Zupan, Urška Pavlović, Vanja Macerl, Veronika Brvar in Zoja Katarina Hlevec. Tako, zdaj pa pojdimo še na organizacije, ki prejmejo Oskarja v letu 2021. Društvo prijateljev Mladine Zagorje, Srednja šola Zagorje, Zasavska ljudska univerza, Zavod za mladino in šport Trbovlje, Mladinski center Hrastnik, Mladinski center Litija, Osnovna šola Toneta Okrogarja, Osnovna šola Ivana Skvarče, Šklap, Občina Zagorje ob Savi, Mreža Mama, Movit, Zavod Vitkar, Center za socialno delo Zagorje ob Savi, Skauti Step Zagorje 1 in Pumo Zasavje. Čestitke vsem dobitnikom v letu 2021 in se vidimo naslednje leto. Lepe praznike vsem skupaj. Čestitke. Enough
Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Come and dream a Christmas tree with some decoration for the Tiffany's. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Santa baby, forgot to mention one little thing. A ring I didn't mean on the phone. Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Down the chimney tonight. So hurry down the chimney tonight. I don't know how to work with this phone. No, more. So you have a lot to more material to edit. This is filming? Okay, I understand now what I did. Okay, just, but I don't know if it... Ja, prosim? Ja, jaz mislim, da še kaj govorila. Wait, should I talk here? See? It works perfectly. English, goddammit. Dvakrat sploh. A nisi že tlo? No. Ina Vidmar. Celeste.